Alright. Wag yun may padayon sa mong kuan sa blessing and tanaw pa mi sa game number 4 og pildi ang Warriors. Busa panguli imong tanan. Di madayon ang blessing. Ta-da! She's not yet sleeping. It's already 11:39. Why you're not sleeping? Because I'm waiting for you. We're Waiting for gonna me? plant for... I'm drunk. Nope. You don't like me to be drunk. Yeah, I always pray like I'll help you. Alright guys. So di na mo madalang uban. So it's time to say goodbye to this house. Alright. Nagstay me aning a house for how many years? Pila ka years sa diribe ni nga balay bi? River? Well, 10. Mag-11 years. So mga 11 years mi aning balay mga igala. Diri po ko nagsugod og vlog, diri ko nagsugod og akong mga jokes, wala mo mga background. And now wala na. Sige pang hawa na namo tanan. Wala na ang mga ref, mga katri. Wala na. We're moving to the new house. Another chapter sa among mga live. So, paano na mga alas 2. So, you guys excited? Excited? Alright, so that's it guys. Nalay mga gagmay nga mandalon na lang. Dayon, see you tomorrow. Maybe see you tomorrow. That was so quick. No. That was so quick to done. Yeah, I don't want to sleep. why? I'm not look like sleepy. Look at this. You get to the... Are we gonna bring this? I really want to bring this. Alright, so guys, see you later. And say goodbye to this house. We're Goodbye. moving in. Goodbye, house. I will miss you. Oh wait, I want to bring this wiggy. I Sure. want to bring this wiggy. Alright. I put it in a Halloween basket. See you on the next vlog sa among pagbalhin. Yun na sugat. It's 2:37 a.m. and today is the day na namalhin nami sa among bagong balay. Oh, my booty. You can see the curtains. Car park ko. Laing go bay. Sorry. Di mo din siya pwede. Saan ko pa man din siya. So weird. That's already very Mami mo. Sabi niya, dala na kuya oh. See a curtain there. So na ay Yeah, you bugas, can suka, asin, tuyo, natay Santo Niño. Oh, we're gonna bring that to you. Bring this one. The bugas, see. You the can see a asin. curtain there. Get rid of all bad spirits. I know this superstition. I love it. It's part of our religion. If you're not a Christian, you're not part of Christianity, it's okay. So we'll skip to this. Very happy.
are so happy. For the wall. Wait, where's our pictures like miraculous? Yeah, where are they? Daddy. You have curtains already. I don't know. Let me see. You have curtains already. Yeah. And also a couch already. Daddy. Yeah. Wait, Daddy, let's open your bed because I have cellophane. What? Ow! Why does it feel cold? Oh, it's a new. These are entertainment. Yeah, that would be This is the dinner. And This one there. No. Oh my god. They have a bed already. Like, oh my god, they're gonna snare me. Abay ko with Ella. a bed already. Ella said I'll abay her. Go. Hold. And I can just stand up. Go. Hi, Daddy, I remember this. Look, when we had that old. I could see a mark of her feet. Abot ng trunk, abinag maulahi pa siya. So, to happen today, so namalin namin karon ana, tapos later magpa-blessing ko. Tapos after sa blessing na ipakaon, buffet gamay ana. At ang mga kids sumusuka balo pa. Alright guys, alas 3:41. So amo nang gipambaba among gikarga. So ang problema di na maigo. So di man maigo among ibalik sa bugo. Uban ang akong sinanay, akong sister-in-law. Oh, problema may yung song pagsulod ana ba oh. Oh. Grabe mga buutan gyud ni sila oh. Grabe gyud kay. Oh, manager ni call center ba diri mo lang gisugot-sugot diri. Kita mo ana, ha? Muna inyong manager. Diri at ikargar na mo na siya diri. May na lang gyud kay gipahulam ko aning kuan. Close, si tawag ni ba close ban? Dry ban. Ha? Dry ban. Si Tom, why tulog na siya mga igala kay ganina pa na siyang gabi sa C1 Rentals. Daghang salamat. C1 Rentals. C1 Rental Services. Ayan. So ila kong ipahulam ani. Lakas man ko silang HR. Oh. Ano ang HR sa C1? Lakas man ko niya. Ha? Salamat Dan. Kami rin nagsaba-saba diri. Mingaw kay rin lapita ba. Perti mingawa diri gyud. Ungol diri klaro kayo. O mo na yung mga gamit. So mga problema mo yung sa pagsulod dito sa gamit ani. No. Oh, mga bag. Akong climbing nga mga gamit, climbing nga bag, ana, butang panamo dito. Usa sa among mga problema ron, kani nga parador, saan ni pagsaka ron. Saan na may pagsaka bi. Ang akong plano, ani akong plano. Dito ko sa taas, tayo iitsa sako. Dito ko, ana, iitsa nila sako dito. Muna yung problema sa mga mamalhin ba? Saon ron pagsulbad mga igala. Habang sila ga-struggle, ako ga-vlog. Sige, kaya ningin na, nasa ako ang kuan. Ang suporta. Ako, words of wisdom rin kita kumahatag ani. Kalana. Grabe gini mga bright, gini mga batanaw. Okay, bira. Oh, struggle ka ron. Pagliko na sa...
Sige. Galisod na yung sana mong pagsulod ng tanan may gala kulang. And it's getting morning na. First time nga mabuntagan diri sa Westwoods. It's already morning. Oh yeah, oh yeah. Problema pa may hindi na mo masulod tanan. So ang uban gamit amo gid ibalik, ha? I was helping. Very good. So amo na lang ibalik yun ang uban, dili gid pwede, di maigo tanan. Ning mga karaan na ibalik na. Back to barracks. Oh, give me that extension cord. Alright, hinahinay na sa amin, niayag na. Huwag akong Ella naligo. First time niya maligo karon diri sa balay. Ella? You like it? Yeah. Away. Daddy, shampoo, babe. Shampoo. Anyway. Guys, alas 6:37 na. Oh, gisabo. So wala pa gyapon mi nahurot unsa na may pagsulod mi. Iuli na mo ni. Amazing Shurak. Oh, ato iya symbol ni kabalo ba ta mo simbolan. Oh, guwapo ang forma. Pero bati ni. Plastic. Batumba na. Butag sapatos. Nana kong mama, nana si Eugene Sparsky. Busy tanan mga tao. Gabriel na po na ako akong bago nga washing machine with labandera inside. Oh, sosyal. Automatic may gala. Di lang may kabaluan yun sa paggamit. So, magkwanta og video nga unsaon paggamit ani ha. Separate video unsaon paggamit ha. Para makuha na. Okay? Alright, first time na ko Oy, na-delivery boy ha? Delivery boy? Na-delivery water. First time na ako magluto na akong bago nga gas range. O akong airpods na si Project. Siya ang mo nagbutang sa bagong host. Okay. Okay, tanaw-tanaw. So lahi og spring. Lahi up, chains. Yep. Aha. Pambunyag. Oh. Okay. Shower. Burag nangihi. Pinasutoy. Oh, Okay. pinasibuag na sad. So lahi. Oh, lahi pa siya. Pino kayo. Aha. Pang-washing sakyanan. Oh. Okay. Ganyan tayo. Ang lahat pero sa dihang wa day oil. Patay wa may tindahan diri. Wa gid oil nalimtan. Since wala pa man ko'y cable, ako sa nang itistingan ng gihatag sa kuan. 3-in-1. Internet,
prepaid, tapos TV, tapos sa pag yun, Bijuki. Alright, it's breakfast time. Lami ang sa angle na ko dito. Lami ang angle niya. Breakfast pack. Outside ayo no. Ese. Ay ilan sa mo palabing pabusog ha? Ilan sa mo palabing pabusog? Ha? Alright. Wag yun may padayon sa mong kuan sa blessing and nagtanaw pa mi sa game number 4 og pildi ang Warriors. Busa panguli imong tanan. Di madayon ang blessing. ang amo pag yung gikuha ang ating blessing. Kuan pag yun, Raptors pan pag yun. Bitaw. Okay, pa-blessing sa ta. Make us worthy, O Master, that with boldness and without condemnation Christ our God, have mercy upon us. Amen. Amen.